Akiro no aingito Naka Mox kano atukono no a senior 4 keda senior 6 kesi apedor alachun koteso. This year we have made a slight difference. Each candidate will be provided with a result slip. Apolone Cholong, Ashu, Teso Region, Wilfred Okeriau, Ngesda Abu, Kolacha Krongun, Kotoma Aisuban, Noda Etolo Sitai, Kosevelo Koteso College Aloet. Sokere. Akali pana nejai aingito na pakon lo lokinga. Mame jasi tu engar no kula semerebe. Mame ko kesari yang noi. Joko berebe pone la montere akron uda nara ko ne lusina na kini kisa sumagu nara studio do berable biro su do lepu ko anu ko na biro rang ne lusi ko na kini ko su do po sumagu so akodon kiso bongo si ona kise do itu tora ngito na bobongo to jok o sabitina nguni yara lo dewna no abedi buni jaw mako ngelo muneta yene pore do asom no po joka deparne Teso kwape ari nesida itolo senene ai ngito Naka Tesmea kwape ipone diope loda ekeonet Etube kanejasi eshishia lu atukoto na yongonet krana kaintapi. Our colleagues, the examiners, they did a wonderful job. Without your contribution, we would not be here today. Ores Biat Ochaet, Loda Erai Executive Secretary, Loka Tesmea, Koteso, Yesida Balebe, Ena Balo Isemeri, Loda Jaikina Aingito Ngin, Nesi Ekeona. Soroti Secondary School had 4, Bukedea Lifeline 3, Immaculate Girls 2, St. Peter's Minor Seminary 2, Ngora High had 1, St. Benedict's, that should be Amuchu 1, Mukura Memorial 1, Ngora Peace had 1, St. Martin Community School had 1, Toroma Peace High had 1, Gweri SS had 1. Aingitongin, Nisda Itodu Tebe, Idweke Sapotu, Otuboto, a subjectan, Nuka Arts, Itirianike Dangun, Luda Potu, Otuboto, a subjectana Nuka Science. Zansi, Mamkwese Rokono Inoi, Jamuno, Nara Idwele po Adiakadiakata Dumuno, first grade. Raslu Risasle, Joka Kanoi, Idoda, Ijaikinete Kosidwae. Ai keo na make sina nele mu ijesa ratari. Iwomiti kwa na losa iboikin kede kesi. Losa ai sinyiko ikini kesi keda. Ai ataki na asom kede kesi. Tere jula kinosa results no. Iboikina ingito lo ono o level kero teso. Ai ingito kosina joint mo kwa akwata dai top. Akwata ti top no lu teso college aloet ngasabu ngaren. Kede due akwata kaisa kanya luka in first grade. Level down. Simera kwa kaisa ngona luka nya wadi kaona ngito na joint mock kaisa ngona luka nya pe. Kunya edimbo jobe so college still abu ngaren. Oteso kere ngasabu ngaren. The best student got 18 points. Gabriel Esiku Kanuka TV East Koibuga Soroti.